E adesso Svet so kmalu po splošni avdienci papeža Frančiška 6. novembra preplavili posnetki, kako je sveti oče povabil k molitvi za bolno deklico Noemi. Pogosto smo preveč suhi, ravnodušni, razdvojeni in namesto, da bi posredovali bratstvo, posredujemo slabo voljo, prenašamo hladnost in egoizem, s tem pa cerkev ne raste, rase samo z ljubeznijo, ki prihaja od svetega duha. Gospod pa nas vabi, je zatrdil sveti oče, da se odpremo za občestvo z njim v zakramentih, karizmah in ljubezni, da bi živeli na način ureden naše krščanske poklicanosti. con una malattia gravissima. Suo papà, sua mamma pregano. Papež Frančišek je dejal, da je leto in pol staro deklico srečal pred splošno avdienco skupaj z mamo in očetom, ki molita in prosita Gospoda za njeno ozdravitev. Mi je ne poznamo, je krščena deklica, je ena od nas, je kristjanka, je dejal sveti oče vernikom zbranim na trgu svetega Petra, ki so se nato povezali v zbrano molitev Zdrave Marije za zdravje deklice Noemi. Ma è una bambina battezzata, è una di noi, è una cristiana. Facciamo un atto di amore per lei. E in silenzio primo chiediamo al Signore l'aiuti in questo momento e gli dia la salute. In silenzio un attimo e poi pregheremo l'Ave Maria.